Drugari, zdravo! Krećemo ka Kuršumliji da vidimo čudo prirode. Svaki video je čudo prirode, kažete vi. Ovo je istina. Đavolja Varoš je uvršten u top 77 takmičenja 7 novih svjetskih čuda prirode. Globalnog istraživanje koje je trajalo od 2007. do 2011. godine. Bilo je više od 440 učesnika iz više od 220 zemalja. Nakon što pogledate ovaj video do kraja, mislim da ćete se složiti sa mnom da se Đavolja Varoš pravo može nazvati čudom prirode. Dakle, evo nas. Okruženi smo divnom prirodom. Nalazimo se na planini Radan na nadmorskoj visini od 610 metra. Očekuje nas vrlo lagana i prijatna šetnja. Ulaz je 350 dinara, za djecu je ulaz besplatan. Đavolja Varoš se odnosi na selo također sa čudnim imenom Đake. Dolazi od albanske riječi Đak, krv. Da sve imena ovdje će biti u ovom stilu, jer su nam došle iz nama dalekih vremena, kada su ljudi bili veoma sujevjerni, a sve što je nestandardno izazivalo strah. Skulpture na ulazu nisu slučajne. Oni prikazuju mladence prema jednoj legende, što ću vam reći malo kasnije. U Srbiju bogatu rudom, pre svega cinkom, olovom, srebrom i zlatom, došli su sredinom 13. veka rudari njemačko-saksonskog porekla i ovdje podigli naselje i rudnike. Planina Radan je mjesto gdje se vadila ruda gvožđa, bakra i aluminijuma. Ovdje su sačuvane 3 rudarskih okna. Jedno od njih je istraženo do 800 metra dubine. Crveno vrelo stvara jezivu sliku. Ono što ga čini neobičnim je to što je voda u njemu veoma kisela, pH 3,5. Ima visoku mineralizaciju od 4,4 grama na liter vode i ima crvenu, nijasnu zbog visok sadržaja gvožđa u svom sastavu. Ne sme se piti, a ova živopisna reka koju vidite zove se Žuti potok. Također specifične boje zbog stalne oksidacije gvozdene rude. Dakle, obećana legenda. U selu su živjeli skromni, mirni stanovnici. Đavolovac na duše nije mogao na to mirno da gleda i pripremio im je đavol vodu da zaborave na porodične odnose. Nakon što su popili vodu, izbezumljeni seljaci su odlučili da venčaju brata i sestru. Jedna dobra vila je pokušala da goste privede pamete, ali je niko nije slušao i svi su otišli u crkvu na venčanje. Zatim se počeo moliti Bogu, a on je uslišao njene molitve, spojio nebo i zemlju, dunuo je jak vetar i okamenio prisutne na venčanju. Tako su se pojavile zemljane kule. Zemljane figure se nalaze u 2 jaruge odvojene uskom vododelnicom, čiji se prvobitni delovi spajaju u jedinstvenu erozijnu liniju. Jaruge imaju i čudna imena. Jedna se zove Đavolja jaruga, a druga Paklena jaruga. Ima ukupno 202 kule, visine od 2 do 15 metra, širine od 0,5 do 3 metra. Sa kamenim blokovima navrhu, ponekad težine i do 200 kg. Oni su rezultat specifičnog erozijnog procesa koji traje vekovima. Oni se formiraju, rastu, menjaju se, skraćuju, postepeno nestaju i ponovo se pojavljaju. Pod uticajem kišnih kapi rastresiti supstrat zemljište se rastvara i odnosi. Međutim, kameni blok koji kruniše kulu štiti zemljište ispod nje. Obično se formiraju u sedimentnim i vulkanskim stenama. Đavolja Varoš se nalazi na kalderi vulkana.
To jest previše milijuna godina ovdje je postojao vulkan, čiji su se zidovi iz ovog ili onog razloga srušili i propali, formirajući kotlinu. Na eroziju utiču klimatski faktori, vetar, sunčevi zraci, promjene temperature itd. Pošto je teren ovdje prilično nagnut, formiranje stubova je konstantno zbog erozije izazvanom vodom, koja struje oko njihove osnove, ispirajući zemlju. Ovo je skoro presušilo đavolje vrelo, još je silije od crvenog, pH vrednosti 1,5. Ispostavilo se da je đavolje varoš sa svojim kulama u stalnoj, suptilnoj promjeni i niko ne zna kako će se menjati. Druga legenda kaže da su kule okamenjeni đavoli koje su ljudi dugo nosili na leđima, pateći od zla i nesreće. Noćenjem kod crkve Svete Petke ljudi se oslobađaju svojih demona i oni se pretvaraju u okamenjene statue. Sveta Petka je zaštitnica žena i deca i likovitih izvora. Crkva je sagrađena od drveta i kamena na temelju crkve iz 13. veka. Ranije su ovdje dolazile žene iz okolnih sela, palile sveće, vezivali marame, ostavljajući tako sve svoje bolesti i tegove ovdje. Vi i danas možete vidjeti marame vezane na drvo. Postoji i legenda. Jedan čovjek je dugo bio veoma bolestan i na ovom mjestu mu se javio lik sveca. Ovdje je proveo 7 dana i potpuno se izlečio. U znak zahvalnosti podigao je crkvu na ovom mjestu. Sada se 7 dana ovdje sakupljeno kamenje čuva u ovoj crkvi, koje se mogu kupiti u suvenirnice za sreću i zdravlje. Također drvo sa marama stoji u crkvi 7 dana za isceljenje onih koji boluju. Zatim se marame sahranjuju. Ikone na kamenih pločima izradio je umetnik Bratislav Anđelković, koji je naslikao i lik kneza Lazara na trbuhu mrava. Šteta što nismo mogli ništa da vidimo, bilo je jako mala. Kako se misteriozne sve ovdje prepliče, pakleno đavolsko sa svetim. Dakle, očistili smo dušu, sada treba da očistimo telo. Idemo u banju. U međuvremenu predlažem da letimo oko sveta i vidimo gdje još postoji ovakav prirodni fenomen. Od Srbije do Alpa do Italije, pokrajini Južni Tirol, komune Renan, ovdje se zovu Renanovi zemljani stubovi. Ukupno ima oko 150 stubova, njihova visina dostiže 40 metra. Više su od srpskih, ali ih je manje. Ovdje na Alpama, ali u Francuskoj, dame sa frizurama ili čarodni dimnjaci, kako ih zovu meštani. Visina je skoro 15 metra, odlikuje ih glacialni proces formiranja tla. Na jug Francuske do Pirineja zovu se organi ili surtet zbog njihove spoljašnje sličnosti. 10-12 metra. Kule su nastale pre 4-5 milijuna godina. Letimo za Švajcarsku, Alpe. Zene zemaljske piramide. 1947. godine čak su kroz njih iskopali tunel. Visina od 10 do 15 metra. Masivne gromade težine do 20 tona. Također tlo je glacialnog porekla. Sada u Rusiju na Altaj. Sela Ko, okrug Ulaganski, Republika Altaj. U Rusiji se zovu kamene pečurke. Mjesto se zove Akurum. Visina do 9 metra, prečnik do 2 metra, težina šešira do 15 tona. Među lokalnim stanovništvom postoje popularne legende da kada se sruši i posljednja pečurka u klisuri ili kada padnu svi šešire pečurka, doći se smak sveta na zemlju.
Летимо у далекий Япан. Ава стубовий у Япану. Префектура Токушима, острово Шикоку. Унизу вище 20 великих земляних стубова. Najmanji stup je visok 10 metra. Najveći 9-10 metra i zove se Vada Kuto. Sljedeće je Amerika. Ova su vjerovatno najpoznatiji zemljani stubovi na svetu. Hudu u nacionalnom parku Bryce Canyon u Juti, SAD. Sedimentni sloj od kojeg se zasnivaju ovi stubovi ima 250 milijuna godina. Visina dostiže 60 metra, niko ih ne broji. Brojni amfiteatri dostižu 19 metra dužine, 5 km širine i 240 metra dubine. Verovalo se da su Hudu u nacionalnom parku Bryce Canyon okamenjeni ostaci drevnih stvorenja koje su kažnjeni zbog lošeg ponašanja. Ovo je samo nešto grandiozno. Želim da i vi i mi to vidimo svojim očima. Vraćamo se na Balkan. Bosna i Hercegovina, Foča, nacionalni park Sutjeska. Peščane piramide, visina do 20 metra. A još jedna srpska komšenica, Bugarska, također ima sopstvene stubove, Stopske piramide. Nedaleko od sela Stop u zapadnom delu planine Rila. Prosječne visine pojedinačnih formi je 6-10 metra. Maksimalni je 12 metra. Neka su ovenčene kamenim blokovima veličine do 1 metra. Umalo da zaboravim još jedno poznato mjesto sa zemljanim kulama. Ovo je Kapadokija, Turska, blizu Čuvašina. Ovdje se zovu čarobni dimnjaci. Nastali od vulkanskog pepela, od njih se gradi čitav grad i čak su prikazane na poleđeni novčanice od 50 lira. A mi idemo u banju da vas podsjetim. Na putu smo vidjeli zanimljivu sliku. Krdo svinja pomešana sa divljim svinjama. I nije jasno da li su to divlje svinje koje su se pridružile domaćem stadu ili su domaće svinje podivljale. Dakle, pola sata i mi smo u Kuršumlijskoj bani. Ovo je divno mjesto za završetak šetnje tokom hladne sezone. I njene izvore su poznate još iz vremena Rimskog carstva. Za kraljevska odmaralište je proglašen 1922. godine, a 1982. godine izgrađen je hotel koji je nedavno rekonstruisan. Cena je 3000 dinara za odrasle vikendom, 2000 radnim danom, 1000 za dete i to za ceo dan. Daju vam body mantil, peškir, papuče, kapu za tuširanje i gel za tuširanje. Dostupni su fenovi za kosu, sve je prilično ugodno. Posebnost ove banje su veoma topli izvore, od 14 do 64 stepena. Postoje 8 različitih termalnih bazna sa različitim temperaturama. 2 su na polju, jedan je polotvoren, ali može biti zatvoren zimi. Slana soba, dečji bazen sa toboganom, iz nekog razloga nisu rekli ništa o tome, ali postoje. Knep staze sa kamenjem, hladnom i toplom vodom, 25-10 stepeni. Voda je zaista lekovita, blagotvorna deluje na zdravlje, posebno kod reumatskih, neuroloških i ishemijskih bolesti periferne cirkulacije, odnosno onih povezanih sa krvnim sudovima. Nekoliko sauna, finska sauna, 2 male kabine, 1 velika, infracrvena sauna, turski hamam, hladna pećina i hladna kanta za kontrastne procedure, te pidarum za one koji treba da se naspavaju. U
U okviru vane postoji mali kafić. Sve je kao i obično, ali ovdje možete probati pivo na bazi prolom vode. Prolom vode je voda koja pripada grupi visoko alkalnih, slabo mineralizovanih i hidrokarbonatnih voda. Prolom vode ima pozitivan efekt na bolesti bubrega i urinarnog trakta, bolesti digestivnog sistema. Ne znam da li sve vrednosti ostaju nakon kuvanja, ali pretpostavljam da nećete moći da probate ovakvo pivo nigde drugde. Veoma meko, prijatno, svetlo pivo. Dakle, planovi za današnji dan su ispunjeni, odmorili smo i dušu i telo. Toplo ga preporučujem i vama. To je sve od mene, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Vidimo se! Ćao!